makgulong a matala. Monna ya tsebang ditaba o ntsamaisa makgulong a matala. O mmamedi kajeno moithuti ho e nngwe ya di-university. Me ho thwe moithuti enwa o na tseba o sesa ka tsela e tshosang e ne le tlhapi ha kena ka metsing. Dr. Tori ha qoqa palena ya hae o e qoqa a le kerekeng o qoqa palena a le ka hare ho ntlo ya kereke a mengwe ke baruti ba bang. Ha ntse a qoqa palena ya sekepe sena se ileng sa phatloha. Ori yaba moithuti enwa wa university ya neng a tseba o sesa o pholosa batho bano ba 23 ba neng ba palame sekepe se. Ha ntse a qoqa palena ha qoqa palena yaba ho ema monna moholo ha ema monna moholo a ema ka kerekeng monna moholo eno ha ema yaba monna moholo eno o re I'm that man. A re ke nna monna eno yo buang ka ena a ileng a pholosa batho ba 23 botjheng ba ka ha ke sa le motjha ke ne ke tseba o sesa ka tsela e tshosang. Monna enwa ha ema ka kerekeng ena a re ho Dr. Tori ke nna monna eo yo buang ka yena. Yaba Dr. Tori o mmotsa potso a re ho yena monna hara ntho eo hara mosebetsi o mokalokalo wa pholoso o ileng wa o etsa ho pholosa batho bana ba 23 letsheng le letsoletso le tshabehang hakanakana keng ntho e kgolo yeo e hopolang. Yaba monna enwa o dia mahlo monna moholo enwa ya neng a eme a dia mahlo mme meokgo ya theoha. Ha dia mahlo a hae a dia hlooho ha ba mmotsa hore ke efe ntho e kgolo yeo e hopolang mohlamonene ha no pholosa batho ba 23 o ba ntsha ka hare ho letsha le letsoletso letsha le tibileng ka o fetisisa Michigan o hopola eng monna ha dia mahlo sheba fatshe yaba o re ha ona le a le mong hara batho bana ntho e ke hopolang ha ona le a le mong hara batho bana a ileng a nteboha. Ha ona le a le mong hara bona bana ba 23 ha ileng a leboha ha ke qeta ho ba pholosa ke ba pholosa skepeng seno ke ba pholosa metsing ano le a le mong ha hona ntho e ke hopolang ha ona ileng a leboha. O mmamedi ho jwalo bophelong ho jwalo bophelong ho jwalo bophelong bophelo ho jwalo bophelong yabo hona le batho ba ba thusitseng ha ba so lebohe le kajeno hona le batho ba ileng wa ema le bona ha ba so lebohe le kajeno hona le ngwana o siao yo mo hudisang wa butiao yo mo hudisang ha so lebohe le kajeno o tella nyane ya maoba le maobane o a o tella ha o bone ka next yena motho enwa ho ileng wa mothusa wa montsha mathateng a ha o bone ka letho le lo rwaka ka mo wa ratang ka teng hona le motho ho ileng wa mo kenya mosebetsing ka jeno a o sebetse ka bakala motho ha ka o leboha o ile a o leboha ka hore a o tibedise mosebetsing.
he motho e motle he ngwaneso he e re ko bolelle jalo ka motho ena a tšho a re nna go batho bano kaofela ha ona le ya le mong hara bona a ileng a nteboa bojwalo bophelo mohlomong le wena jalo ka ke bua le wena hona jwale hona le motho o ileng wa mo thusa mohlomong o thuse ngwaneno le ka jeno ha so leboe le ka jeno ha so re tanki wena mohlomong o ile wa phata le bohlaswa ba hae le ka jeno la mmaka jeno ha so re tanki wena ha so leboe le motsotsong ona bojwalo bophelo bojwalo bophelo bojwalo bophelo bojwalo bophelo batho ba bang ha bana teboho batho ba bang ha bana teboho batho ba bang ebile ba kgathalle le ho leboha ha bana taba le teboho ha ba tsebe re na teboho e bolela eng hona le batho ba jwalo ba senang teboho maphelong a bona Erona jwale ko fena ko metsotso le 19 hantle o le ba horenga ya le 10 o mametse le nane la makhulong a matala Sontaha beke o ntate moruti maine teboho ho leboha fela hona le motho ya bophelong ba o ile ngwa moetsa hantle ha ka ba le teboho ha ka a ba le teboho o re ntho ke e hopolang ha rabona ke ile ka bantsha metsingano a matshomatso ha ona le a le monga a ileng a nteboa mommamedi bophelong ho jwalo hona le motho e mong ya senang teboho hona le motho ya senang teboho ya ba ke bjela ke kopana hape le pale e nngwe ya monna e mong a ileng a thusa bana ba 400 ho ye nngwe ya di-college hona mo America ya re mohlang a kula a botsa mongodi wa hae a re ke kopa o ko mphe e letsatsi la Christmas a ko mphe postcard ya bana ba 400 ba ileng wa ba lefella dithuto tsa bona le mo tse 5 collegeing ara ko mphe fela postcard le nngwe pele ke tsama pele ke hlokahala ke bale jalo kaile Christmas yaba mongodi wa hae ile PA ya hae e re ho yena ha ona le postcard e le nngwe postcard eo ke na le yona kwano e le nngwe e o lebohang ke postcard e tswang ho nkgono o ileng wa mo fa lift ha no kopana le yena pula ina wa fihla wa mosia ho yengwe ya dimolo tse tsebahalang kwano America ho bana kaofela ba makgolokgolo ba o ileng wa ba lefella le motse 5 kaofela ha ona le postcard e le nngwe itse ha PA ya ha e qeta o tjho jwalo a ba hlokahala ngwana yo motswetseng le ngwana o motswetseng o mo etsetsa dintho kaofela hana teboho ke ngwana ya phelang ka ho tsosa hore yena ka nna ipolaya ha o sa mo etsetse tjena hana teboho hana yona yena yeno yo motswetseng ngwana mala hao ngwana theka la hao ke a leboa monna Tankiso Motlonga ke a leboa wena Kgatebe Mmeluse ke a leboa wena Puleng o a Motahunga ke a bona o dutse le nna mo mamedi mohlomong le wena ntwena ikile ya o hlahela ke nomorong ya 089 110 1111 ana ntwe ka reng ye ikile ya o hlahela na ana ntwe ka reng ye o kile wa kopana le yona na o di etse dintho di etse empa mothemo Motienwa yena a hloke teboho empa ntho ya o hloka teboho ke ntho e le motho momamedi motho na le yona ntho eo yena ka be yena ke ntho e le motho
nka mosadi o mo ise sekolong o mo kenye sekolo ntshe ditšhelete a kene sekolo a etse e re ha tlameya gore jwale a sebetsa a etse le sebetse le tswele pele ka bophelo e be tebo eno ha ana yona o sia hona mono le tšheletenyana tseo tsa hao le ntho tseo kaofela tseo mo etseditseng tsona empa ntho eno a se ntho o tlameileng gore ngwaneso mamela go na le mo ke yang teng ka taba eng ha wa ka wa fumana ntate wa bona ke ntse ke batla ntate le ka jeno a utlwagale mme wa ka ka bomadimabe a skis o re ga ka fumana tanki e nepaetseng ka bomadimabe ha utlwagale ke ka ho ke mo tlositse moyeng a skis mo mama ke tsebe ka leboa ke tsebe o mo isitse sekolong ya ke financial manager ya a so le boile ka jeno te mo ka bona ane a ile a re bona ane se ka bona nke me ke se jona no ka mapetela ha so tshule ka jeno financial manager yebo o mo isitse sekolong bona ke ne ke tsamaya ka moto ka mosebetsing ka moto ke tsamaya ene au shame askisi ntate wa ka ha le ka jeno ha so tlare ke tjena ka baka la hao ke tjena ka baka la hao ke mona mo ke leng teng ka baka la hao ho na le batho ba jwalo ba sa tsebeng ho leboa ho na le batho ba jwalo ba sa itsebeng teboho empa mongodi ena ya o ke balanka ena kwa o re bophelong ba hao ha o etsetsa motho ntho o be le yona phapusiane ya gore motho eno a keke a o leboa a keke a o leboa o be le phapusi eo hape o seke wa lebella o ke leboa monna soli se agela ke leboa wena khosa nyamane o ka nthomella motho motle le mantswe hao a gatiso wa mpolella taba ena yeo ke buang ka yona ntate maine ke tla ho wena man monne mong hape yeo kileng ka bala taba ya hae a fumanela bana ba dikete tse 5 mosebetsi 5,000 a ba fumanela mosebetsi harabana bao ba 5,000 ba ileng ba mongolla mangolo a o leboa ebile bana ba tsheletseng fela bana ba bana beso tanke o ileng wa ithola go bana beso le bana ba bana beso e ya ngwaneso ke hore ha ke ngwana ntate wa bona bare ha ngwana wa ntate wa bona ya hore ha ke ngwana ntate wa bona askisi ngwaneso a ba thusa e le yena a ba thusang a ba jereng tanki a ileng a e fumana ya e ba tanki e bohloko hampe o motho motle ho jwalo bophelong e re ke mabenkeleng Lesedi FM ke molelwa wa tla wa tsosa maqeba monna man wa tla wa tsosa motho mo etsetsa ntho itseng le o leboa nako ngwa keka wa mothusa monna enwa o mothusa ka tšhelete o mothusang ka yona o tsama a yala hohle mo a ya lanting yena motho enwa ha molekano wa hao o mothusa a sa sebetse a ina le mathata a hloke teboho tšheletenyane o mo fang yona a isebedise ka tsela e fosaetseng o mo etseditse monyetla o mo etseditse gore bophelo ba hae bo be bonolo o mo kentse ka tlung gore a be le mofuthu a futhumale a je dijo tse futhumetseng a o etsetse diepe motho ya motho a o etsetse diepe a o etsetse ntho di hana o fela a hlole ho leboa o so bile o motswalletse bana
o ena le bana a tlameha hore a lebohe a ba hlokomele bana a lebohe a hlokomele modimo a hlolehe ho ba hlokomela bana o sa hey motho a hlolehe ho ba le teboho ha bana ba e ba teng a tjhentjhe motho o sotlehe motho a ntse a le teng o sotlehe ntate wa bana ba hao a ntse a le teng o sotlehe mme wa bana ba hao a ntse a le teng le mmoho sotlehe le shebe mahlong e mong wa lona a sebetsa o sna le abang le teboho hore modimo o bile o le adimile le lelapa lena modimo le adimile le lelapa lena a ba le hlononofatsa ka bana motho a hlolehe ho leboha o mo patetse mmae o mo patetse ntatae o ile wa mo thusa ngwana a hlolehe ho leboha o mo patetse ratsalae kapa o mo patetse matsalae a hlolehe ho leboha. Amen. Ka jeno hona le bana ba motho ha ba dumedisane ha ba tsamaisano ba ne mongwe la hloleha lo etsa teboho e mong ha lokela hore a kgutlise botle bo ile nga bofumana ho ngwana bo o bua diyepe o bua ntho di hana o fela ha khone ho kgutlisa botle ka botle mama wami namhlanje angikuthele moyeni wami engithele nje ekusengenzile kodwa ngithola inhlamba baba kodwa akukho ukuthi danki ngimani ngabe ngimilene kodwa angifuni ukuba yimilene uNkulunkulu angizisila ngimilana ngiyabona futhi uNkulunkulu athi danki askisi mntwana sekhaya mama mediki ya ntate maina ke etsa tjena jwale ke ya o mora maina ha ke etsa tjena ha a re ka be ke le millionaire hona jwale ke sebetsa ke thusa a re mpa ntho e ke ifumanang ka jeno ke ditlhapa batho ba hlola o leboha ba hodisitswe ke bonkgona bona motho a qetela itseng khona yo wa moloya a qetela itseng khona yo mo etsa hore a ska tswela pele a sna teboho a hloka teboho ho hangile siyo ho yena e mong ha sna teboho o jwetse hore o tla ipolaya e mong ha sna teboho o jwetse hore yena ka mpa shwa etsa jwang a sna teboho a hloka teboho a bue meleko ka molomo wa hae motho motle nna ke sa batla o senya nako ke lata ntate moruti maina e mong a o fafatse ka leshano a fafatse a ramotse mona a o senye a bue leshano ka wena motho ileng wa mothusa a bue leshano le tshabehang ka wena batho ba mogolwe go bana le haufi le wena batho ba mogolwe go bana a tsamaya le wena e le re ile wa mothusa wa ema le yena ntontse ai man ere motsotso ona ke fentete maine hle mona maine khotso ngwane ntate Motau ha monna moruti enwa a neng a bua kerekeng a kopana le mohlolo ya ba monna wa ema hore ke nna monna eo ya ile nga pholosa batho ba 23 yo empa ntho ke e hopolang ha raketso eo ha ona le ya le mong wa bona ile nga nteboa ke qetile maine ntate Motau Sehloho sa rona se re o no lebelletseng o no lebelletseng no lebelletseng ho motho o no lebelletseng motho ya robalang a fetohe o no lebelletseng maine motho ya sehang ka jeno ho sane a fiele ka dinsi o no lebelletseng motho ya o rorisang ka jeno ho sane a o roake o no lebelletseng ntate Motau sehloho sena itse
ha o se maneha lenaneo la makgulong Maine. ka se utlwa hantle Oh yes. ore o no lebelletse hantle o motho ke eng thono o e lebelletse mane motho o na le tsa hae Amen. motho o na le dintho tsa hae jale ntate Motaung re santsane re shebile mantswe ana reng o no lebelletse o na le pesaleme ke hopolang pele ke ya o ditaba sa Dr. R.A. Torrey. Yes. Pesaleme ena ya borobedi bua mantswe ana Bua Maine. e re na motho keng ha o tla mo hopola le mora motho keng ha o tla mo hlokomela. Amen. Pesaleme ya borobedi temaneng ya bone ntate Motaung ha ngwana Dafita hore hantle motho keng Oh yeah. ha o tla mo hopola obane mo etsa hantle ha bosese botle motho mmulela mamati o kwalla mamati Hey. ntate Motaung e ka re e lile palong ke kopa ke phone hape o mmulela le mati ile yena o kwalla le mati Au batho. ntate Motaung o mo hlaisa hantle Yes. a o hlaisa hampe o mua hantle a o bue hampe Amen. fela momamedi ha re ske ra sebedisa katanelo ya kobo ra phetsa bohle ka kobo e tshwanang ba teng ka nnete ruri ba nang le yona teboho empa lenaneo la kajeno le shebile fela ho ba senang teboho Amen. ore ba tle ba inolwe ba hlwibile ba thusale mohlomong le nna ke le mona ha ke na yona teboho mohlomong ke momamedi ya mametseng ha na yona teboho ntate Motaung teboho bua nnete ha nke ke bua lenaneo la makgulong ke sebetsa le senotlolo se seholo se ka o bulelang dintho tse kgolo tse emetseng teboho empa ha o keke wa tseba o leboha wena ka bowena ba hao ka ikwalla mamati kapa menyako Oh yes. empa teboho e a fela ho notlolla mme re tshwanetse re lebohe dinthong tse nyane le dinthong tse kgolo ntate Motaung paleng ya rona eo e leng mokokotlo wa rona ho re isa mantsweng ana o no lebelletse Oh yes. no lebelletseng Dr. R.A. Torrey ke mong wa baruti ba ileng ba tuma haholo mose ho mawatle Amen. mme ntate Motaung ha pheta pale ena ho tsa tse ding tsa dithero tsa hae a supa hore bohlokwa ba teboho na bo jwang le o supa hore jalo ka o ile wa iteka ho ile ha bana le sekepe se ileng sa swahlamana Hi. mme re a se swahlamana ha bone mo feta ka tsela ya ileng a bona kotsi ena a fapohela ho yona ntate Motaung bothata ke bona ke ba hore kotsi ha ile teng ha re batle ho fapohela bothata bo le teng ha re batle ho fapohela re batla ho fapohela mohlang re bonang mosuku nkela mohlang re bonang dipitsa jwale di bela kapa di hoba ke mohlang re batlang ho fapohela jwale motho ya ha fapohela o fapohela ntate Motaung ka baka la tsietsi e seng ya hae ke kopa o nkutlwe mo lenaneo la makgulong le yang hona teng ha o utlwa dikgapha lenaneo la
makgulong e ne se taba ya hae empa o ne a thusa ntate Motaung o no sena nthwane e mohlama empa lerato le ithatetseng pelong ya hae la mo qobella hore a etse se nepahetseng hobane o tseba melemo eo Modimo a mo etseditseng yona jwale ntate Motaung Teboho e etsa dintho tse kgolo motho enwa a qeta ba inula ke kopa haeba ntate Motaung e ne le nako tsane tsa kgale ne ke tla re o tlo tobetse lekonopo mono jwale o tlo mathise taba ena e ye pele ba e tsebang ba re ke fast forward maine ha ba ho ema kerekeng putsa o bona hore ka nnete ke kgale a bona ya re ha ema o so ema e tshaba o bona ho yena mahetleng ntate Motaung hore diphoka se di ile tsa lala ha ema re amoruti a kata ho ala ditaba fa ba re ke nna monna maine ke nna monna ke nna monna moruti re ho yena a gore bolella gore na sao se hopola letsatsi leo gore se ileng sa ba bohlokwa ho wena nakeng pele ha araba sefahleho sa hae pele lentswe le kalaswa mahlo a toloka se tlo tswa leleme la hae ntate Motaung a shebisa mahlo fatshe a inamitsa sefahleho re ntho ke hopolang ka ketsahalo eo e nngwe ke ya hore ba o kileng ka ba thusa fa ona le a le mong ya ileng a kgutla tla leboha ha ona le a le mong a ileng a menahana le mehlala ha fihla re ke a leboha ntate Motaung o na le mabenkele ao ke a tsebang a mefutafuta a diaparo e ka ba dijo e ka ba thepa empa ha ona lebenkele le nkileng ka fihla ho lona mo rekiswang Teboho e soka ba ke bona Teboho e rekiswa e ntho e tswang ka pelong ya hao ke ntho e kgannwang ke melemo eo o ileng wa e etsetsa ke ntho e sutumetswang ntate Motaung ke ha o hopola mo o tswang teng ntate Motaung ha o hopola mo o tswang teng o elellwa hore o ka ba o se mo o leng teng hona jwale o tshwanetse e ska ya eba motho ena ya ileng a intsha sehlabelo ke ho se hona eo lenaneo la makgulo le buang le yena ya ka buang mantswe a tshwanang le ya puso ena re ke nna motho eo ke maka kena official page ya rona ntate Motaung a re ke nna motho eo ya ileng a thusa ya re ke thusitse ka ska ka fumana Teboho ke manka jeno lena ntate Motaung ya bophelo ba hae bo senyehileng bo senya ke batho ba wa ileng a ba thusa kapa motho ya wa ileng a bo thusa ye ntate Motaung o ile a thuswa mathata a mo hlwile setha a thuswa a nwela o bona hore o ya tlase ntate Motaung bophelo kapa ntate Motaung mekwano ya bophelo ya mo kwalla a bulela a nyolla mo mpaka jeno lena ke ana ya buang ba mo entseng hantle motho ke more Modimo a tla mo hopole ntate Motaung o na le momamedi ya llang ha ke tsebe ka re o Lesotho se hona hore e ka etsa motho hantle ya re ke mo entse hantle motho a fetoha a thinya sepakapakeng jwale o fetohile meutlwa ho nna o na le momamedi ya re mametseng ka hare ho Afrika Borwa ntate Motaung ha sheba melemo eo a etseditseng batho le a sheba hore na ho buseditsweng ho yena ye mongwe re ka nnete ne ke sa lebella hore ebe ho na le ntho busetswang ho nna empa ketso ya botho
tshwara ona mo ntate Maina hanyane fela mofokeng wa ka ke kopa tshwarelo re hlae fela ka mona Lesedi FM ke molelwa jo ke molelwa oh ntate Maine tebo Ntate Motau. ah Tebo. ah Ntate Motau. moruti wa Ke mametse bodilo lena. eme Mona mo re buang ka tebo jwale ke utlwa a le khita ebile a le lapel. ai Mona mo re buang ka tebo ho na le meella nyareng ta mo etsa hantle molekane. jo Ke ba ka mo phuta ke monna ya lefuba ka jeno lena. Kempane mo nthaile ka serete. tebo Hana tebo. Monna ena yo kasheno lena ha mpona ke tsamaya tjena ke khiletsa ke mo pepetse bana ba bashano ba tseletseng monna ena ha ana tebo enwa o na le ntate ya reng jale molekane ena wa ka hana tebo ke ntse tsohle ntate Motau ye hore ke la ba ka ntsha di-pension fa ka tlohela mosebetsi ka nka di-pension hore a mpa fumane thuto empa kajeno lena di-pension tseo ke ileng ka di tshela hodima hae a tshwanetse fela hore a re ho nna ke a leboha sabile a na le sebete habenyane ne ke le Afrika Borwa ne ke tla re ho na le samneva ya hore a mpolelle a ka nna mpatala le interest ya tjhelete eo kajeno lena ntate Motau jwale o fumana mophota wa tjhelete o tlatsa mekotla disabusabu o mpolella hore ha ona ntho e neng o be o letse hore ke mo thuse jwale bohloko bona mona ha tshwanetse a lebohe ntate Motau ha tshwanetse a lebohe o tlala mabela ke bua jwalo ka moruti wa Mosotho o tlala mabela ntate Motau mo bona motho e se le yena o na le mongwe a reng ka mo thusa ngwaneso ka ema le yena e mongwe re kile ka ba ka batla ke swa ka baka la hae empa ka jeno lena ngwaneso ke yena nketsang hampe momamedi a ke tsebe na o kae ka Afrika Borwa lenaneo lena le bua le wena o senga ka jeno o na le e mongwe bile o tlwese le o ya tshebeletso ntate Motau ha o beha seaparo hodimo ha e kapo o apara o tshwara bibili ka lebaka la leqeba le leng peleng ya hae bohloko bo dula bo ntse bo keka le bosika le mmele wa hae ha o pola hore o kerekeng e le nngwe le yena ena ngwanabo ya senang teboho empa ha o ka mo bona ntate Motau kerekeng a phamsa matsoho a bina difelare ke tedile sa lefatshe ke hlobahane le tsona empa teboho hana yona jwale ntate Motau bokreste bo qala ka tlung ka mona ebe re a bonka re ya le bona tshebeletsong ntate Motau ena ke taba eo utlwisang bohloko haholo ho na le batho ba o rileng ra ema sekgewang bakeng sa bona ho na le batho ba o rileng ra tela tsohle bakeng sa bona empa kajeno lena ba tshwanetse ba kgutle wa tseba puo kapa polelo fela ke hore ke a leboha ke a leboha ngwaneso ke a leboha empa ha ke makale ntate Motau ha ke makale ke kopa re nke leeto le wena re nke leeto re ya Sankgeding ya Luka Momamedi ha re ya Sankgeding ya Luka re ke kope ntate Maine hore jwalo ka re ya Sankgeding ena ya Luka re ke re bapale pina ena fela Sabugoa bathandeka Sabugoa jwale ntate Motau re serele Sankgeding ya Luka kgaolo ke ya 17 chapter 17 yes chapter 17 re qala ho verse 11
Yo, ke matsa leboa. Wa tseba ha o sa leboa, kore le ka jeno le na le ha ngwana fuwa dijo ka tlung ha sa re ke a leboa. Maine. Tate Motau a reketswe diaparo kapo ho na le ntho e entsweng ha sa re ke a leboa hore le batswadi ba ka nentse le tshwanetse le nketsetse. Are o jane ne le sa batho nketsetsa ka be le santlisa lefatsheng o sa tletse meno. Yes. O tletse meno ngwanenwa ka hano dintho tsa di buang ke dipokotwana Tate Motau o bua dintho di hana fela. Ya ba re ya ho Luka verse 11 Luka 17. Nerea ya Jerusalema sika le moedi wa Samaria le Galilee. Itsa kena motsaneng o mong a kgahlana le banna ba leshome e leng ba le pera ba neng ba eme ho jana. Tate Motau a ke re emise hona moo. Morutwa. Bebele ine re morena Jesu ha ya Jerusalema. Abasafika le moedi wa Samaria. Ki potsa rena hono sena ditsela tse dinna. Obane Samaria ene e hlauwe kapo ba Samaria. Hono ho tsebahala mekgwa ya bona mme ebile Ntate Motau ho tseja hore ke ba etsa dibe. Tate Motau ho intere le ha batho ba ne ba tsamaya moo le bomme. Ka ha mesea bona e ne le maotong ba ne ba e phamisa hore e seke ya thola lerole la Samaria. Empa morena Jesu o sika le moedi wa Samaria. Ba Bebele e re itse ha kena motsaneng o mong. Bebele ha ya re bolella na ke motsana o feng. E re kgahlana le banna ba leshome. E leng ba le pera. Bebele ha re jwetse mabitso a bona. Re bolella condition ya bona. Tate Motau ho na le ntho ke kopa ho hlokomedisa. Ke beke ya bobedi re tshwarane le ba le pera. Maine. Na le ntho ke kopa ngwe mona mona ho na le ntho Modimo a etsa. Hey. Modimo Bebele patile mabitso a bona e shaisa fela condition ya bona. Sabe ba banda Tate Motau ba condition ne ba latula. La ema kapele ho bona hore ba ske ba bona hala ba pate. Ya re mokhandi ntori ba mpe ho rona ra pepeswa ke bona. Jane Tate Motau Bebele ha ibui ka ha ibui Tate Motau ka mabitso a shaisa condition fela. Bebele re ne ba eme ho jana. Ke kopa ba shebena mo ba emente. Ka ditsala moya mo morena Jesu a leng teng. Ho na le sekgeo dipakeng tsa bona. E ba temana ya leshome le metso e meraro ba nnotla sekgeo se dipakeng tsa bona. Ba phamisa mantswe ba re Jesu monghadi re hauhele. Ntate Motau o bolela hore ba le pera bana. Ba ne ba tseba morena Jesu. Empa le ile ba kotsi ya hore le pera le ba wetse. Jale ba sebana le boemo hona ba banang le bona. Ba boletsa morena Jesu ba re Jesu monghadi re hauhele. Ba temana ya leshome le na le metso e menere mme ha ba bona re ho bona. Yang le ipontshe ho ba priesta. Ba re ba saya ba shabantla fao. Re a bolella hore na ba tsamaile sebaka se se kae. Empa taba e hlolang pelo ya ka ke ena ko re ntse le ba le pera. Mme ho latela buka ya Levitique kgaolo ya leshome le na le metso e meraro ba le pera ba se ba ile bona ba bua ka melomo ya bona hore ba se sitla. Mme molao wa re ba ntshetswe ka ntle ho na le diahelo tse ba tshwanetseng ba dule ho tsona. E tshware mo Ntate Maine hona mo fela e tshware mfukeng a nyane fela e tshware. Lesedi FM ke molelwa ke molelwa ke molelwa. Ntate Moruti Maine o kaya o fihlela o kwala. Ntate Motau ba le pera bana. Morena Jesu re ya le ipontsha ho ba priesta. Ba kena tseleng. Ba kena tseleng empa ntse le ba le pera.
ha beha matsoho hodima bona o itse fela e yang le iponahatso baprista Bibele ba se bua lentswe le leng kapa e shaisa mantswe a mangere ba re ba saya ba bantlafala ntate Motang ba le leshome ba ntlafala ke kopa ska ba wa le baba hore jale morana Jesu o na sika le moedi wa Samaria e ba bele sere e mong wa bona itse ha fihlela hobane o fodile amen ke temana ya 15 re a khutla le mehlala ya hae amen antsa rorisa modimo ka lentswe le ho batho le a diela maotong a Jesu ka sefahla ka mo leboa amen a phela o ne le Mosamaria sebeletse re ya ba Jesu bua re na ba ka ba ntlafala ba le leshome na ba robile mono o le momba kaina ha ba ka ba boya ba tla ba tlotse modimo ha se motho yeno wa mofuta o se maine ntate Motang nako tseni batho le ha ka ba bana beno ha ba na tebo yo motho ya monyetse ngwaneno a ka o fanyo maine motho ya monyetse ngwaneno o hlola ntate Motang ke re ntwanyane sentwe kholo bona di khapa di keleketsa mahlonga ha ke tsebe ke mang o sengwana ya soka lebua yo le nana o lana kholo le re ngwena ha ntle motho jwalo empa a o tshwanela ditaba di dule jwalo Paulus bua mantswe yana bukeng ya pele ho ba Thessalonika kgaolo ke ya bohlano temana ke leshome le na le metserobedi o re leboha ntho tsohle bane ke sa modimo o rata le ka seetsa o Jesu Christ ba Hebrew kgaolo ke leshome le na le metserobedi temana ke leshome le na le metserobedi le sekela le bana ho etsa batho hantle le ho fana ba le modimo o khafiswa ke mashabelo close be ya ba Efesa kgaolo nya bohlano temana nya bona e re hompe ho khale diteboa ntate Motang re tshwanetse re etse o seng hona molaetsa ko ona o kena ntate Motang maine neno are ke monna sebetsang ka thata shit sebetsa ka thata ke le ka o fatela bana papa le molekane wa ka ke ditsene yana di le motsele shumele na le metswemile kona molaetsa o kena gore ke gole le hae ke lo batlela yena papa jalo ka ntšha e matha ile le kisa mmutla e le gore monna yona ha mathe ka morayo maine re ke ta o tshwara mmutlanyana yo kisa monga yona le ha monga yona ke a e fa masapo empa ha ile bana o re tshwanetse ilo tsoma hape jale nteteno gore o mosile molekane wa hae wa dilemo tse leshome le na le metso e mene o mo tlohelletse ha na teboho ya hore monna ka ke enwa wa fata hore re tsebe ho ja ntate Motang dintho tsena di bohloko tsena re pele lena le wela fatshe ntate Motang ke rapele le momamedi wa tshebeletso ya lesedi ya le mesenya o tlile bohloko le momamedi ya re hoja kile ka tseba nkabe ke saka ka mothusa mamela hantle tsona pele o nwetse botle motho le monga o entseng hampe o ska kgathana tsela pele o etse botle mamela wa bona ba o bona o le sethoto hona jwale ha ba tsebe hore seo modimo a hlang o se etsa bophelong ba hao se fetisa mantswe ao ba buile modimo bophelo ba hao ntate Motang ke kopa e seng ha ka jone nna ke rapele ho na le momamedi ya Allah ku khotse bo ko le nna o la makhulo ho na le momamedi ya re ha ba na tebo ana tebo ye mo hore ntate Motang nna ke le ka mothusa kula wa pola wa peswa ka jeno lena ke ena nthabisang dihlong ke ena mseisang ka batho e re rapele le wena o seng hona wena ya utlwile mohloko ya soka haleluya ke kopa mo le ngwana teng a kophamise matsoho a hao me ya khwentse keleke tsa sefatlhehong sa hao ke kopa o eme pelase ya le moya sa hao ha eba o kentse ditsejana o mametse ka fono
o lokile ke kopa o phamise diatla tsa hao ntate Amen. ntate re phethisitse thomo ya hao ya hore re etse bana ba bo rona hantle Oh yes. empa ntate ba ba kgutla o leboha re kopa wena o mpo re lebohe re kopa wena ntate o skebe wa lebala tsohle tseo re di entseng ne re sa di etse ntate ke re re tsebe ho ba dibukeng tse ntle empa ne re di etsa hobane e hlile ha wena o re entse hantle re tshwanetse re etse ba bang hantle Amen. thusa ntate ba sa tsebeng ho leboha hore ka jeno lena re qale ho leboha hobane bo ke bohobe bo re tshwanetseng ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. 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 Ah, Yo, Moramaine. ntate Motau. Ha khutla motho o sele. Motho a tswang kwana. Mosamaria. Ntate Motau. Ba le teng mona ba le lokolabo ba ska ba ba khutla. Ba leloko la bo Jesu ba le teng bona ba ske ba khutla. Ba se tshaba sa habo ba ska ba ba khutla. Ba setšhaba sa habo ba itsamaela. A itlela Mosamaria. Ha ba tsamaya ke gona ba rona tlameile re fodisa mos. Ona tlameile re rona re tla etsa jwa. Ona tlameile re fodisa ba tsamaya. E re bo bese ka manso ha o no lebeletseng ntate Motau. O no lebelletseng. O no lebeletseng hobane e hlile ke mokgwa wa batho ba bang. Ah, Maine. Ha o tsere bana bana le hore ba re o tsere fatshe o tshwanetse. Ko wena re tlise lefatsheng. Ko wena o re tsitseng o tshwanetse ha ba re a leboha. Moramaine ke a leboha. A re se modimo sebaka e se mosebetsi. Amen.